Povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, muftija mostarski i magistar Salem Efendija Dedović posjetio je Bošnjake u Rabranima, općina Neum, te Ivanici, općina Ravno i Trebinju. Kako je istakao, simbolika posjete se ogleda u iskazivanju podrške Bošnjacima koji žive na rubu domovine te zaslužuju posebno priznanje i brigu. Cijenili smo da upravo ovakva mjesta, ovakve tačke, ovakve rubne zajednice zaslužuju posebno poštovanje, priznanje, brigu, osjećaj prema ljudima koji ovdje su ostavljeni, zaboravljeni. Oni su ovdje na ovom mjestu, kao što je to i na drugim tačkama našeg muftijstva, razuđenog, rasutog muftijstva, ljudi koji nose, da kažem, odvažno, srčano, bajrak naše državnosti, našeg istrajavanja, naše domovine, da na ovim prostorima živi prosto država, žive njeni simboli i žive njeni građani koji, da kažemo, u ovakvom teritorijalnom administrativnom uređenju države nose se sa brojnim poteškoćama, brojnim problemima, brojnim ograničenjima. Ekipa Medija Centra Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini pratila je muftin susret sa mještanima Rabrana, tokom kojeg je razgovarano o organizaciji vjerskog života i tekućim problemima. Ovom prilikom se osvrnuo na požrtvovanost i posvećenost ovih ljudi, naglasivši kako oni praktično žive određene ideale. Pomenuo je recentni slučaj pečaćenja ove džamije. Neprihvatljivo je ovo što vrši općinska administracija u posljednjem vrijeme, nakon što smo mi već priveli kraju ovo, nakon što smo bili prosto od njih na taj način blokirani, zadržavani, a kad zadržavate proces, vi u stvari šaljete jasnu poruku da to ne želite ni riješiti. I ovdje nema pravo nadležna vlast ovo raditi ljudima u ovom trenutku. Ona nije riješila problem, nije riješila pitanje, nije riješila zahtjev, ne može sada doći da naše ljude ovdje ispituje, da traži od njih neka izjašnjenja. Nije do ovih ljudi. Do onih je koji su trebali ovo raditi po proceduri, po zakonu, riješiti i rješavati ovo pitanje. Mi smo bili dovoljno strpljivi, dovoljno odvažni i poštovali smo nadležne procedure. Mještani Rabrana su nas ovom prilikom informisali kako se stanje na terenu razlikuje od onog koje se povremeno nastoji prikazati u javnom prostoru. Provodim tu mnogo vremena, znači kao i većina drugih ljudi koji inače nemaju stalno mjesto boravka u ovom selu. Ipak nije tu samo 15 stanovnika koji imaju sa stalnim mjestom prebivališta u ovom selu. Znači ima tu nas mnogo koji je rat otjerao i rastjerao na mnoge druge adrese. Znači ipak se tu sastajemo u puno većem broju nego što se predstavlja u javnosti da je tu samo 15 stanovnika. Jeste, to je tako samo znači zato što imaju tu prijavljeno mjesto boravka. Znači samim tim znači došli smo na ideju prolaskom ovoga magistralnog puta, znači došli smo na ideju i velikom posjetom turista iz Bosne i Hercegovine koji dolaze na obalu petkom. Počeli su da dolaze u našu džamiju. Znači, međutim, mi nismo imali nikakve uslove za ponuditi tim turistima. Znači, i došli smo na ideju da izvršimo jednu rekonstrukciju, minimalno proširenje džamije i obezbedili izgradnju munare koja je simbol svake džamije. Tucaković je naglasio da je prethodno 3 puta podnošen zahtjev prema općini Neum za izdavanje svih potrebnih dokumenata za legalnu gradnju. Sada imamo velike probleme znači s tim inspekcijama i gradskim i opštinskim inspekcijama koji konstantno stavljaju trake, zabranjuju gradnju, zabranjuju. Znači mislim da ovdje nema ništa nelegalno, da je ta džamija postoji od 1878. godine, znači i da ne može apsolutno biti nikakve nelegalnosti tu. Betonski zid oko džamije koji je već tu stoji oko 60-70 godina je izgrađen i ne vidim ništa sporno. Znači sve što se radi u okviru je džamijskog zida. Nakon posjete Rabranima, muftija Dedović je boravio u Ivanici i Trebinju. Kako je istakao, Ivanica je kao granično područje sa Republikom Hrvatskom, specifična po vakufskom objektu u vlasništvu Medžlisa Islamske zajednice Gacko, kao i po tome da se u područnoj školi realizuje nastava islamske vjeronauke. Bošnjaci Trebinja su najbrojnija zajednica na ovom prostoru, a današnja posjeta je istovremeno poruka o istrajnosti u čuvanju kulture i tradicije.